Pemirsa, sejroning program pemulihan ekonomi nasional PEN ring tengahing pandemi COVID-19, pemerintah talar ngicanin subsidi bunga majeng debitur koperasi non-kredit usaha rakyat KUR. Program subsidi puniki kaptiang presiden ngewantu pengelolaan koperasi mawinan kantun limbah kering tengahing kantedun nyane kahanan ekonomis kadimangkin. Kepala Dinas Koperasi Miwah UKM Provinsi Bali Wayan Mardiana latarang, program puniki ketujuh majeng para debitur koperasi sanenenten mersidayang naur pokok utawi bunga sangkaneng keniwasana kawan pandemi COVID-19. Indeks subsidi sane kecen merupa pengirangan bunga sane ageng nyane kantos selai persen, majeng kredit soreng dasa yuta rupiah. Majeng kredit sane agengan ring dasa yuta rupiah, molihang pengirangan kantos 6%, ring 3 bulan ke pertama miwah 3%. Ring kali bulan selanturipun. Program inucap banget ngewantu koperasi sane tambes ke jalan pikolihan sangkaning debitur nenten mersidayang naur pokok utawi bunga. Antuk program puniki koperasi kewantu oleh debitur sane wenten ring koperasi inucap. Melarapan program puniki kaptiang koperasi kantun presiden limbak sejroning pengelolaan ipun. Mardiana ngeuhin program inucap presiden kepolihan oleh samian koperasi salami debitur ipun ngarepin pikobat. Teknisipun koperasi ngajuang subsidi bunga majang Kementerian Koperasi dan UMKM antuk wilangan debitur sane ngarepin pikobat. Format pengajuan sampun keuningin oleh para pengurus koperasi. Bisnis Bali nguningayang.